Misambula na wekanda na borong tokomai na nandangona ni Baki Keli na Radio Fiji 1 na Moiviti ke na FBC TV. And the bovi bila kana nanda iwasini ngonongo ni Rosati ko na nanda bulangi. Roi bole silesi main tambana ni scholarship ni nanda matinitu na Tertiary Scholarship and Loans Board. Sera maya tuikamba ke manwa masaurua. Rosambula bila kana biokani. Oh, bulu na turang walis. Na wali besar kemudon lebih kan miti kebutuhan mendengar vital na nonton nongo sabaru tiga buti kona buli en buli tordaki en yang baki ngoro nondolo rosang bulu ngono taba roni kiriki na scholarship ni materi itu se eboibi esen dola ti kona kere nongo na boleh buat tulis tuma doktor mantar ngono binango biba bina tawale bana buku ni bisuriti atau cukup main bola kalle bani romaro na remendo tokane ruitabi me bakara no militaro sentolo mina karsolo ko bituni singa ni bula sauci ni yang baki sauci so jauh na rus karsolo ko bituni singa ni yang baki sauci na bula culai endolo maya nge songo na kacini kali bani singa ni bula tisemba tongere to kito ni lewu rse tu sartunga sembar se apply sama ni kito na nume kito ndolo ba tale me taba na tato so ko ni singa bula tisemba me bakara ni klab turanga wale sini ratoles ilewu tu de tu skim may berkaitan skim ko, apakah na NTS for overseas studies, NTS for local studies, na pernah katakanlah public sector employment, private sector employment, TELS for MBBS, E12, atau na pilot tigor, itu kita bersasong. Sangat turungan skim korton dolar sing ngongo, untuk betul sing gue. And TELS for new, TELS new, atau TELS for existing, kira Technical College of Fiji. May berkaitan skim ko, TELS new atau TELS existing, orang song sangat mataka. Yang paling virna wekandar sera tusar tunga mana korsi so sambil si apply si sombe ka incomplete ko na application okay resara kan ngosa bosan ni bandre ni lobe na kan ni update kan min application beta na kena songa mata ka sa lokuti sarcho ke na bekem ni ko se incomplete sun application keni gebe ke redur talang ngosa krosar ngoso si bulan bengo triana second semester na scheme kan gen dolos ko me bertone tulis scheme ko na Technical College of Fiji TCF scheme ya na soko chuna katorsungu tu disinga ni bolo January Pinaka na bali besar na ibu madal to sarti ko na vital no buibi badada na libu ni kere sa ding komotiko sa ding komotiko na nomu tambane na ngonongo na bali bu turang walis o kerba bina gani keruci kerotale na singilu ni kuah na bu ni bisurich mikro me beta bina program go ni bakekeli au ni taga ni nurona tigo na so mina nomu ni patataro na linu bono ni sana na makime na ngonongo Bina kan nangun gitu mi dolo bikin na online application go gitu estimate ka cumi gitu vingo mekede bitu nundul 5 raw kina bitu nundul walan raw na libu kedi ningon na kira-kira mena mon libu go ana libu kedi ningon na kira-kira mena na bin du scheme ko sapa madalo kina o manwai mena wonong go i matagali sa onon dolu limnan raw na libu kedi ni kira-kira na mon libu kito sa ni gumara onon dolu limnan raw mena onon dolu limnan raw ya eba non dolu runan raw ko kito sa proses ta ni ngonra palio form tumikina na irna lubenta na do be rona stage na non application ndo na incomplete ya simber pata parsar non robol kira-kira ndo sa processing ko processing air sarvata par sanitu tai mikito san assess mikito reda nongon ko na nongon kere chimingo beso tabi wate na non kere kena scheme kere chimigina kito san ngi assess kito san ngi process ta non application ya ko na vanu dulu runan ra kursar process raw manon dulu dimnan raw runon dulu tulan raw ren tambi chigo na pending ungo matanggal yerungo ko sember ni pata par saron application ko kito kere chigina me mataka sa uju singa kese o merlogi ni bonon rakaun ke baka sento na kasi wo me update tagi me baka non ofo la tembaka non ra details non tumbu si na taba mbaka pending chu na parta ka me non rakaun na bindi lele ni bika sa wo chu merram bitaman to sa kere chu ni merra o chi me ni mataka pat merro ni to so non application merro ni processing ke to no singero ni ke to na process to non application ke baka se pending chu non ni tabe ngone me na sanga non ngum me na to so non application meleri processing merro ni ke to na process ta donon dolu onon raw de sul korwa era simber nir pata bare onon ro kawalu ko kito sa bo chungo mi kito na proses ta ya go mi ado na ka borumbung madamingo
kita sulit juga nangon kita na pata kin itu processing kita sa kira-kira juga bir na lubenta bir sa apply cuma nangon na ni bagus kusta kana ni application ke baka sember juga ni ofoleta ni sanga me update tag meroni kita proses ta kana ni application ka total lagi na ni tingo ni offer pata kana bone patongo sa bo cinga go obang botini do na mada misati ko na buli libu weekend endo warak misabo cinga na uju sini ni tepe mentang ke sanga menta total tag na ni kere ni sebo cukup betena singango sa kere cukup na tambe ni bingar bingo ni listal bono nomni account ni kunila ko may bigito na bola nomni tabe nga muni suko bono nomni ndu account ni login kina sa cukup bigi muni nomni password ni nomni login ilirda nga se sa cukup nomni application ke se incomplete ni to so me processing ke sa processing ni pata tarmo bigito se tabe ni sember ni taraki nomni offer pata nomni bone ana kona bikan ke tarmo me ngona sana assist ko cukup nomni application na boli mutakali Binaka na wali usara kam roda biokan ni na itu sa tinggo mito kana nanda ngonongo bogi bi nambala buni ngona ondo tara me tara teki nendo na ibola kiri kebuka esa tutul do na bika ngandi Bina kami bakasa nakasa pa matal tong to kan serem ya na processing stage ya sa ndong makana application ngoli buli sa loren sa tuto ko na kaya sa submit ang mabigito sa ngebo nga mekito na verify ta kay tamo sa gani sendolo tu nakadiu sang kadiu ni tisamba na nitu processing ya kito sa tegu processing na kadiu ni tisamba na processing ko na ya tu ko ba sa na 14 kan ni January ni bulongo iyo na kinabimbi ndo na balaw ya yo bet ni dito sa sangango na megito na siya mata batan application no rongo buli merka ko kundo me lirika kaya mo so apertan ya bebe mata tuvinaka no one should be left behind in terms of education iyo virtu na technical college of Fiji orto sogot na katulfo kan sing no bulongo yun na processing ng bebe tapos kan bebe mid February iyo naka na wali usar na ipo madal ni tagi ni sana mata tetiga na itu ya wikim din na awikanda nando ba to may nanong ngongo bogi bir singai kere bogandua se oira sa buli roti ko kere talme bakuri ndo setio na biokan ndo mandala tengo leka ni berni na kay bakuri tali to ko vital no ngono bo rotaki no ndangona ni bakikeli and Radio Fiji 1 ndo boybiti kay na FBC TV. Ani borong sa tingumay nandangon ni bakikeli na Radio Fiji 1 ndo boybiti kay na FBC TV romay nanda bulang itiko o sir may tuikamba kay manwa masaurua roy bole silesi may natambana ni school CB ni nanda matinitu siya nakaibaw to kay na Tertiary Scholarship and Loans Board kumno na biyokan and wudi bota taro sa ngulu titigan Bina pala bu ortualis me bakasa pa matal teki uci na tulna skim ko se ndolo tiko nongo ko na ruo ko sana songsar sa na mata kaya na tells new what na tells existing ambal bekim ni na barong chung may sa itumbu ndo kawai sarabale bo kito ni kito ni incomplete chung application baya ni sa rorosar sa may nangon ni sa rute bu kinabuli so kira sar ka mambimbi kaya incomplete chung na status no application aw ngandra mo na pakatabara meron ni kito process aran kito na pakatabara tala ni nito rubimu kibeko Kaya ando na buli incomplete na application so kira sara kena ngonto tol tundo amuni para kaya siya kan rosar mata ni siku may nito bitambana kaya ngandra bando na may verify ta si clarify ta ki betul weekend na mami weekend na tuno tauki kaya handun dola pa kato may kakata may takabari tumutong bayo sa mo sara kaya ni sangan ni buli ngandra na buli na buli ba tolot lagi mikito na bingara wikina o sa ngandra sara nga mata ka sa ocho nisinga mata ka rtualis go behira kuer samber saran sere sa apply Ambal bento na buli sa siguro na system gay bo chumbengan non offer to ka sa pamantal ta ko nun kuto kanu sirme mi upload ta ka share ni upload ko ni sa bana karso ka manisinga ya ambal wekim ni barong chung mai ke pendit ko no document sa raw sarangan ni siya pata para no application ni sa bana karso ka manisinga pona so no mata ka bata ka bindo be ko sa beran si register si apply naka itagini sana mata tetiga ni na itu ya itu tal tonga ni boli wikim do si boy ada pesan boleh so tapi una boleh matanggali kila na mena kadini di siapa muka sama masalah no kita kena manwa ana ngono kita sa tegu mi kita sa proses tagi no application ngone go mesar assess tagi na scheme
kor kere mikina na bingon yan tundo kor kere mena lo mani bebu gini mateni to bici baru ngena ru kudibin garab ni scholarship na NTS watagi na loan scheme na TELS vir kita kor rasa ases tengo lebu na sendiri kita untuk mistapa go bambi na ngon sandu ases tegi na gelo re ni robeda light na kay ngandrevi me pakana boli sudun beka ngandrevi ni ngoni bitu tal tomo kana boli sudun ino na nasi no tumbu turang ya sunan den dos tay bentung kiri ke bibir na ngoni meron do wanta dung tak na tigina bata mero ni proses tag assess proses tag non application so tale na non offerta semberni so no matana ngono go semberni tar dingo mo non offerta mena kurnu bule ergan mera bulikina na bengo belatan bek ni ber non ra kere kia se ber bek na ken se sulia na bi university non offerta ya na bonus lebu se pending chigo so sar assess tagi yo en total tal tun offerta rembit me kono provision offerta so era sanga me to sono application meli processing era bitanga na bit document so mer sanga meli processing ini ngono ketule assess tagi na engelo render beteles tu baka sapa madalu cigina so arbina kata mer appelata kana hostel watana rent yo sing ni rimbita me kona kanga ngandrebi bana skima bakana hostel ngandrebi kene me bitamen dona bandin dina me kurru buli kini sa solin dono mu room cigim bure libro dong bitumen dona bilni libuli bosen bilni way lebu ko rappelata kana rent naga kituntu pambibita ka batini santuna bindin terus sampai taka na tel sebatana firga ibir keto ko rappelata kana rent namata me kerme bino na landlord in donon agreement ni rent me cover to na JP murto na witness kina ocha menge bital na kina na stem diti ni firga lebu ra kero to ngabenon landlord non ra agreement ni singi batok na te juki na biga ketongo ko sonen re stabi untuk kriber no wani meron irbantum tak so tale na provisional offerta so me adom to ngon ngon remis mer me bitikin application me na tulai me adom chingo serbi to ngon provisional offerta na provisional offerta na offerta sa sulero university balata wala ngano na makeni na waraka chugo na makeni fombit na kipanti tago bana no na program sene ko bengan raba ile bu sere tambe to ngono rakon ngono professional offerta isar taratu na no offerta kona program berbeda kaba itu kira-kira cuki na kira-kira ni sugo leso no muni account ili update ko lang no muni account bat meron ni proses tag no muni application so tale na bi program ko kito sa singin gi sponsor gina libur kira-kira cuki minggu era lore ni reseng ni remita kana kritira ni scheme ko kira-kira mikina me baka ndo na telsinu sama tatu na telsinu mo rawata na form bitu pasi na form bitu manambaki rondol sini kan tu ala komai ele bur singa taka na form bitu nambaki na bagi rondol sini kan ala komai sora taka na form bitu tondo nambaki sora singa taka na form bitu erangi apply cuk mena skema meroni kitu tingo mo rola kira-kira ngon sarun tu me assess tagi na angilur ni ko kira-kira cimingo singini mita kana na kabir ko turi ena buku ditambah di pinggir rebe me bakana ndo apply tu mena tel sing andre mili buli palang muni kelacu kuna tel singini se semua pun do min dole buli palangi se waru ngan ruku di pinggir rebe ni topus obusi ko na ruso bulen tam sulcuko na foundation studies so kira-kira mi ketu sumna foundation studies me bakacun raflat na foundation studies semberni se bebante tek me sumna tel singini cuko na nito policy na unclassified undergraduate program goi mato tunsungo ngono ngon cari assess taken application nongon na irna non ngon sarambit sumiken application sangelure ne bi kango bedala cipatana kira-kira sumikina na unclassified undergraduate program ngona labor class na tan bridging sa of tagabani university endo na program yung balatolangani lutuno na maths lutuno na english ko na ngandre mi pasta kami rawata na program kuli kiripa milita capital dona unclassified program dona semester meron ngi badrumi dona program na semester tarraba ko yakitu sing talan sponsor gina na tels so na program baka sa me kadiba na tubutubo ka bala ni baksa ucem bengo kona Pacific TV keda durna Pacific TV babo walangan elite salud program elite salud ka kitu sponsor gina botale sing ni sponsor gina na tels so tali erbeta ka Cisco baka na program Cisco sing ni sponsor gina tels ambata total men mateni tu me ditibak ngai bici na program batake so rakir cuma na tamban ni postgrad simber ni se bebu cunga tels na postgrad ya cunga na undergraduate studies ai matanggali
na isona ndendre ndo sotabi nangona ndo me assess ta jugi non application nangone me baka ko kero sa matal jugina na bali Pinaka na wali usarana ibang madala nuita kinisana matatatiga din na itu ya wikim ni na wekanda nando bato mai enanandang onongko kim rodovyo kan nando tale na thingula kaleka enangono boro taki nandang ni baki keli and radio Fiji One nando bibiti na FBC TV. Nandang ono tikuri baki keli and radio Fiji One nando bibiti na FBC TV. Darong atong na vital no romay nanda boling itiki no sir may tuikamba ke mano masaurua roy boli sila may natambanan ni skola sibi ni nanda matinitusan na ndolo tong mandangan na telefon wikim do na biokan ke bakay tiko na eso na wekan dari biya bota tarumay na buko ni ulutang ay vital no tokina ena nanda ngono ni sambulo binaka nanda ngono ni baki keli. Hello. Iya ni mbula binaka we tarong irunga na corona offside boleh main na tels go endo na siang ubia tarong sima boleh tunggu bosen go bateu na landlord yo me boleh kana non relocation me boleh kana non relocation ini vale orto na nunggu leva dia existing student arto sa semester 1 magsawo che sarto di chumego nin tabong ni home allowance residential allowance obi tarong sa gabi mano si wirona sermaya ngauna dava gay do release makina but ni to existing student sarto dili chuma sarto buli chuko sponsor tag chuko even abon we chuko landlord membalet na allocation sen a lot me so mikina na nondra rent wira nang maningo ko sangana tarusa Pinaka pinawali besar na bota taru to menon nandang ngono kim do biokan binabali bu matanggali binabali bu ni tarro na singli bu ni ko tegu bu ni ambengo santo na biso kito sa lava ka o yana kenangan drebi mer sarando bidu cumi begitu si mer submit out cumi nangono buli na non tenancy agreement ena bi semester ke ni buli indo na semester bu go beleta walanga ni lore ni libunongone era runitu ko lawaki takachumba kana na scheme go sarmi kotomento na agreement begitu ochinga sarle sumnon no kito sumnon rent me bakana kaire kera ochimbe ngapa untuk na madao si bitan madao sartu kita laban do talabon no sarsing bag ni rent serle chupat untuk na wekan ra yala ko chunga bir na rent mania itu semua numukin ke bakan tono wane ngandre me tarachukuna foto-foto ni rent mena kutsumi begitu nona agreement ni rent na bi semester kembali bikim ni turanga ortuna lepan numungan gori ke bakartu simber ni tu sembita menon roto agreement ni rent kere merto na palbenan dona form advisory form mena ko botme bot tolo sar gena tel office ni tels meroni ketuna release tani non roto allowance iyo na kena proses ena ba tau chuko na bibandi te mena university roto bulikina ni sa nono tukun bagan sa enroll ni sa enroll nangwane bana program bana velesoni na program ko dakaba sanangol mi bigeto na kena bibandi te me roto university kito sanangendo release ta kanon allowances yana kenando release ta ki ba bets oritu na roni runa betse do mateni bets ento mbiu na mateni madao simberte guna buli na karuni bets na uti sarna orni bambot me uti sarna madao ni mid semester break ana be kawal se kadini madao meran ke release total ki na karuni 50 pasyente ni non allowance yo kambimbi merando ketusan to pambimbi ta kabir nangon ke ba kairangan reba mertara na allowance ke ko apply mekina bimbi tal nga mer enroll wana units kona academic load ko ngandre mer takaba ke pokai na donongone ena enroll bana tolu si ena ruangan unit ena valle tek sum talanga no libuni allowance ni rent ena tarra batamine berronga kena rona lesoni si tolu lesoni si ena pan lesoni ko enroll kena donongone ena dona lomani dona teme bigi mini turanga ke kartu sember ni sembi teman roto agreement ker me roto sambita dona form me bi bona balo ni to balo kena ngon totol Pinaka na wali besar na ibang madala nita gini sana matatatigan ni na itu ya wana wekanda ka bota taru tong menon nandang nongor ni
biki menino kan dalam doa betul mai kiba itu na boda taru ya na buku ni scholarship ni matin itu ran gai taru to bena na bonita le bona tolu ro sei bodio nan rau ke na bitu tolu ro diwa sei bondua nondang oni tiku ni baki keli na radio fijuan do mibit ke na FBC TV tumro de biokan bobi na ngono sa natingo miki na ofaleta mai korni buli ada bana itu butuh batara batu don mena ka boko ya kere-kere. Pena boleh bertualis na ofalet tak kena bon fo mongona vendi dinati mai vekito taban scholarship bikair na ngone bul recipient yo na vendi dinati ngo kena bapala it's a legal and binding document. Ang balendona ka ona ka bela masih bola dala sendona ka falsified tak ngor ren bilo telkina. Akena bimbi. Na ngona sa receipt tak kena ndona ngone bul na ofalet sa bon fo mesul sa tsunga ko itin ka bana singa. Mena bola wena ga imbitilis talma vekito. Satu tal nga begitu na kuku begitu na reject na application na kaya baka sa uci sir kawan sing sembarangan sita kabarong mo bulin na ka na offer the bon form talang nga bekim ni na barong tong may na bakuha na nomini email wa talang kin na nomini landing page ni online application bitan na kambimbi ngan rebe men wa kero na para ramatan na sibna kuwa better level lautal sa mga balata kan rekod sa men na bon form offer better ni sa ni matatavir na kani bol me kana feel take yo mate na offer leta na offer letter ngan rebe nga mawala na utot ni page na utot ni page ngan rebe nga mawala na sa kanin do talaka mo na mawala na utot ni page lebru sardo wala na nga utot ni page sa ngay ko sa ramendo na JP mele witness sa kanin pakakena sa ndon dal mendo na JP me witness araw sara na mutu sinamuto kan nga bawuli na utot ni page na offer letter sa ngay chiko na bond form e ruang na form mo na wala na mateni form patana katol ni form sa talingan rebe kinando na JP oi ko sarana bagai ko mana balawena na damu tigdi singa or balawena kina na vula na mbaki saini left thumbprint kena raro kena mata sartu nga artualis Pinaka ni tagi nisan na matatatigan na itukutu ko ya ngona ofal ya te sulit na namundo tamri bingara pinaka wambotin indo tala na wekanda sa wawati ko ni sambulu pinaka don tangon ni baki keli iyo ni bulu menaka Bung Wina na tungkol naman yung kuha na TELS Ito, nungo filter ka sa ng form ni TELS ni Nabungugoy. Kaya doon na form na, hindi nakatitin na hero na garanto balakin ito ko siya na conditions, wana form ni granto. Ngay lewe, raman niya na kay Jiro, kaya man niya makasugat siya kung Mera kim karuan ni granto au siya kanila ram dagan yung granto tundo nga yaw yang ada no gutaro pinaka pinawali usar na bata tarubay yan nandangon ko kimno na biokan pinawali undro taro pinaka pinaka tamay bebandi tiko lang na sibinen ko sa rauka tirna ko ni bulir sa duruchuk may nabibu ko ngor taban scholarship mer sa self garanto ambali ang sa kanang revento na garanto mena bibu kina yo may baka tarlo ko tumia taro sung may betan na bon form o sa pamadal taguchi na bon form so na balo na nga namatay kina katuli page ko na garanto ngor na karon utot ni page ni bon form o na kira sarbe kim ro natural ko na niya taro sung may ngor di ka ko ni balo na ngor na garanto ngor rongge balo na nga kaya ka sabi ngande se ngandi bala ngone buli na buna bimbi sarang o kaya ka maningande gela ko bakandua yan ang bimbi ni garanto eleroya betin ro chiku sarang may merong na sumalista lang jina uta kay and that's the only purpose for garanto sa kanya nga tali mo garanto betin ngone buli sa okay ti self garanto nangono ngi balo kina garanto kiba ka bela ko bala ngone buli mila ka bangande yun na garanto talaga nang andre mero ta ka bichi ka kun lele manit sinundo lo ila baro rota ero bugun biso bi madaw rosi madaw doy mbaki na wali usar pinakasar mo kaliw. Pinaka Total na kahit siguro na po niya. Ito na table kung yun na kahit may schedule 2 hindi kasi schedule 1. Kaya kito filter ko kito siyang kayo nila filter ka natin. Kangor na costing ko na kito kita kabo kito kaya nangangar mo ngone buli may nakatamelori may pamatatigan lebo ni costing kito sa investor ngone buli. Kun lang kataka sa o kira nga manibalo na nga namatay katuli page na schedule 1 kan schedule 2 rumbit sa rito nga blank kilaliw Nasar mo kaliw. pinaka pinawali usar na bata taro to menon nandangon ko na brita lebo na toluro ro sa iba nan raw kay na bitu toluro
dhiwa sebondo. Kimro na kan yukila mo o kiri kimro mo na ba matatatalman na itu ya. Wer na kan daron do botong menon nongo. No balibu turang walis. Ningono me tabo digi na tutu ka bela buni matanitu na rondol chin ka bitu rondol chin ka walu santo ne besa usa me berketor matanitu ka sa bala taki anani tu polisi o yana kena sa pangala taki na garanto menangon ertu senta gina nangon en bon form e kembal nangon ngo ni tonongon sa taron bon form na kawala nga meda ka nangonya senta ka wala nga na page 2 bataka na page 2 ko wala saranga sikatalo la ko talo mo libang garanto na loya sindo na garanto si romero kot man rupe slip si tinlet kami libalwena na schedule jani overseas travel na garanto sa sengini kitungi labaka me balwena wala ngon ni kona page 1 page 3 scan ta na document entire document upload ta list lo na account sa virgo turbalaw o ngoni sa na garanto tay ko nga kembal na kakeda sa chiku keda pa na condition ni bon kona bon document na ke ba kambale kito kere ke nangon kimni sa tingkom mi kinumni offer letter bata namni bon form nimbo polisi to sono ngono mundi bauli kana tapi vele ni suar echigo kina tabo so e okati se umani na bindi dinati mbaleta na mu sponsor na tel se na scholarship patiki kona ngwan ko kere kere chigumai sa ando birre ni sa senga na garantos ko baka tarung chume na kanda na garanto kito ngi ngandre banga serto nga ngandre na fir kana ngona ngandre kino ngone baka sa matal kino mano me buka i bonotanye na malu ni ngone bul chukina se na ngone salita kada kina mendo na ngune ngandre bikin me bukotani imbito nuntu bonwa enange ngandre me bangara me runo na garanto na valio Naka na wali usar na matanggal ni madal dari binang benen total mandana dengo legalek ni berni ngai ba kurita litu na vital no ngono boro taki non dango ni paki keli na radio Fiji 1 ndo miviti kay na FBC TV. Naka ni borong tumay na nandangon ni Baki Kelly na Radio Fiji 1 ndo miviti kay na FBC TV kay bagay na bota taro bikim ni wekanda na borong tumay na bunitar mi baleta na scholarship ni nanda matin itu ron kay bota taro tumay na nabalital bo na tolururo sa ibodio nan raw kay na bitu tolurua diwa sebondo bombo tinindo tal na wekanda sa wawati ko ni sambulo binaka iyo ndo ngulunana jokani awali wona bingara bichu duanga bota taro Dona ila busara la waki chiko mera somarawa bere ningeri lismai na nondo ibu binaka na wali na batatar kimro na biokan binabale bu turang nomni tarro ngori na elabo ka wala nga na kurni wuli ken nomni ngoni na tels o ko na somanga na nona durudurunga ni bule ngone wata na nona ke chikimbure na nona accommodation fees ya wala saranga na fees ya na somona tels tonto kini labo ya ke bakan total ni labo kana kurni buli me bakana enrollment fees sena total na fees begir na medical students ya nang ke somo saranga ronni tumbu yo bana scholarship na tapos somo rona roya wiltan laki na nona student association fee general service fee no value naka suci yo tapos nga kundo boss gino si na tels ni vingara ni tels todo kimro na biokan pingare beraramba turanga pingare beraramba na tels na sumunga corona roya na tapos na sumuna roya patake na general service fee kona bota lini fees mbe ka na karto na medical students cikta le sona fees e dungan remeran to suma baba kana sulumbe ak seta ya erna suma na tumbu kito no suma nga no durni buli bata ina nona chukimburo nomni ngoni na value ngai ongo ngonele wa sanga ni chukimbure chuko national endo chuko na medical sa somo nona bisengo ndola kondo chuki national e tu ni wa mi soma nandona ndo baba Gara ni negeri lisme no natel se ko e chuko na kani business law. Turin do amene kina gomma tata tagi bikim do e ilo e da wala wana turangan ono meningwane ko kere e buli chuki na kurubuli da banambay ngo na university i FNU kani business law sa karon na bagimo
Ko mina suma rawe indona kia indona robada. Mina gairo ni release mo inona tel. Siang sing do nila bang gore kitu ndola ba kana tels wir nang wen kor continue chu non tels ena continue chu ngana condition sa chu gina na sumunga na non tur ni buli botana non ra chu gimburi ndonga nila bo bambo ter ndola ba ndola ba e finiu na bon ni non ra li chu gimburi ndona ron ndola ya mena sumo ngoni ke baka ibn ngandre be me chu gimburi mena sumo mer ni banya sulin don be bande te ke me bertu e finiu na confirmation leta ni sa suliban don room ni chu gimburi ne dile na value Naka na wali besar na bata taruto kami nandang ununggo na beri talibon na toluru sa iba diyo nanraw kay na bitu toluru diyo sa ibang doa kaya bagay tigo na bata taro membalatan na scholarship ni nandang mati nito. Ron kay bata taruto kami na beri talibon ni au sa warita kato kaya niya na nandang unan iba kikili na nandang iwasin ng ununggo. Akim review ka ni kaya bagay tigo talisyon ito kwe umanito nga na vital no ni scholarship ni mati nito ron kay Iwan dia tinggi tunga siapa mata tu taki mereka kilat tunga nawe kanda rento betul mana nondang nunggu. Rumsetiau, pembuat ini total nawe kanda sawawati ku di sampulu binaka. Bulu binak, dongan apa tatar ya wa buli na university wa private tunga. Yung biya ba kureta tu nunggu buli maka kuroi era wanyo kere na tels tarundanga na buli. Na kere mena monu wili be singini pakwe gini duai rani dona ngone buli fom vitu rani ndo sa daka chigo rani ndo simberni daka sindo tu saranga ngandre rani ndo nga register rani li apply ni bana ni to monu wili kono online application goe yo na keton dong kita ka bana ni to assessment ya minglore ni ko na scheme ko kere chumikina o mita kana kena kere kira sesenga ke bako sanlore no mita sana kisuilo no mubon kena offer como ngi durma de benjinachi e ke baka lore ni singino mita ka keto ngi reda ke baka keto na capital tu assessment lebno no keto torengi kona kere cuma iku sarwa taru tindu mata ni bola iku ngandre mo upgrade daka iku ni duru bantu na scheme kona existing scheme ke baka tunchona ko kere ni sanga keto na reda okay sa ndoro ngona bala iku se biubul sarkena ngo iku sana reno daka chigo kembali ko daka chigo ngonongo ke satu no ko kere rio ron gi badrum bana ndona scheme na tels working scheme na bi assessment so ngon ke tuntu taka bikin assessment application mi ke tu sanga merbuke na ngone ko kere chumai batana tatan ren matini tu merbuke ke na ngone be kunin do biuli butu na kani bule yebi ke baka ngandre mo buli mbita ngamen mo application baka sa song chuk mata kana kere nangi baton bi ndona office ni tels men nangi takaban assessment no application melore o rawata si o mita kana patengen ngede kona kai birku tu ribana skimo apply migin si siangai na valeu binaka nitagi ni sana mata tatiga ni na itu yan total na kanda sawawati ku ni sampulu binaka nandang ni baki kil nimbula binaka iya isandonga na bakta taro bakta ke ka usaban takau tina bibu ni tel sa buli ti ku sa somo tina nukudur tur na tel sa daka au bakta ti ka ubina kata mo so malesta na nukudur tur na kun sa van dak me na muria na wale buna no mnitarro sandona tubuto ni kena sumile suna na bulindina na telse samay bir ko tor na matenitu kitungan reme matata kana bika kede ni tubuto beso endo mi kitunto mi tugunike endo virte ko endo kathebe karona kena lawa na ngoni endo kathebe kenu tubuto kabela bani endo matenitu na endua kona accelerated repayment incentive koya na kena ustu lebunga na totoli no musoma na totoli ken discount tag na numu lone tanda chuna wipa tolu chuna tubutuba ndo ay kurni sumunga 50 pasyente ni numulon wipa takana matentu kona 50 tal na pasyente ha ake baka lakomendo na bibindi na tiba tikorto na tampay ni kastamba bata na tamba norto sangkarap chungono goy mo durdo na bibindi na chila manduro na baki o kia sumaka de no munjina o kia baka lele na ruso bulondol suma 50 bulondol ruso 50 pasyente na wipa takana matenitu ke baka orede ni tandre pale no susum rone to same tulu na baki yo no so may bitsa bul kalima na pasyente anang giwe buta ngabi ko roso bul kalima na pasyente iko baka libo no susum orede ni tandre rone to sa sarme va na baki ono so may 10 bul pasyente
tina pasyente no discount tenga biko so na bika so sa portar maten tu mi barro te nonra sumulus nonra tels na nontongone na valeu Naka na wale besar na ipo madala na bari telefoni toluru ro sebo dio nan rau ke na bitu toluru adio sebondua ke bagai tiko na aba tataro membala tanai ultanga nda bitan lo tiko na buku ni scholarship ni nanda matini tu ren kai tar toma na bari telefoni toluru ro sebo dio nan rau ke na bitu toluru adio sebondua ni sambule binaka Isa ni boleh benarkan, untuk boleh benar turanga, lebih darah daripada balesi, dekim dono ulang. Dungan utaro, boleh kan satu kuna ciko, kebakan sa berada kau bisa graduate, sahabat berada ciko, nama tentu, tapi nak kata nama tentu nalaku, menjual karena lebih balangi. Ya sama nalawan nama tentu. Ko garanto coba ka sala ko sa sulit may na boleh deng besar sign ode kata ko kana garanto na sumado bon ode mana wala kami bimita kleke rawa ci goberno ngone puli ke bakar sar sosomiti ko rawa ke bakar merangande sar lo kata kay balangi rawa ni soli na soli na bakatara iyo me bakar no munita ro ke bakar sa manila ka bantu ngone puli ke lakabanto ngo huli na semberamanda na ngandre bero na garanto mena bimay bingo ne huli en mena buki ki ko ke no la ko yo na buki ni sosomi ke baka sama ni la ko ngone huli me sa le sole meno resignation let me sa tu sarang me balai sal rendo me kuneta le baka tuna raka sela ba yo ro sarang na garanto ya ro no buki ta na sosomi lista le ninjinaw ya ngona bimbi ni garanto ya talanga ngona ke to sole ke na garanto no mo baka sa pamatal to nuguto kana siram ya karena nangon sa senta kin na bintin dentro kikito sa self garanto. Nangon ngangarip kina garanto kaya baka merang laka baka ka share bangandi di balang iyo kera manisya kanin dono maka na bintin dia norales talmay. Ya sana kawi mikin na garanto meron na sumalis tali kinan jinaw ela baka mesuma ngono. Naka na wali besar ni pamadala bombo tin total na kanda sa wati ko ni sambulu binaka nandangon ni baki keli Naka, ako nga usang kitarutong ko, sino tororotiko, na matentu talay ko, malako yung balang, miliray na mo yung doon na kasi malingaga. O sinundo kinano na kao ko nagaranto. Rada pa maliso mo kinogaranto, matentu abakot ko ya. Ko sa lito kaya sana mo ko na sa kako na, ko yan magtarutiko. No vi anfet ke bagan siniklau garanto o selewa garanto no nalaku ka o matintu tale ko nalaku no valeu turanga vir ke nan ndongo ni ra bit non to mata sa mer ngola ni bonotani enangan re mer na kerera wendo ni volatar ni buka sena obtain a travel release ngono ko sa sulit ko ton tampani kastampa dina sar no muni tarro be ko chukuna mateni tu be ko chukuna bu no li daka me baka ni sa wakati wo cho ngono ngo nan don benzina ti no ngona sumu chukuna mateni tu no buli na singaro ni to ko me na tunga me sana lako mateni na ke baka scholarship ko me na sebuta ka chukuna no bon na lo man no to mateni tu ke baka tu lamba no buli na sebulo mani pe mani ambaki yo ke baka sangole ena suliban do na travel release batana ena kere me mbito kana mateni ngona asuli kina bana na release me lako yo na release a chikutola na kino condition sena sena condition me na listol me yo kona ngone ngo me baka na non retenting da me mbita na mateni ngona kere gina ke baka sama ni singile sumai sama ni ngole bantua ya na buno rono ke sumaki non garanto na nona loan ko chiko ya na garanto na ke durol ngambe na ngone rento ngoli ki nongon patoy ke baka endu chiko nona bon pan matani tu ke ngandre be me na ngoli penota ni singaro ni sulu barroba na ngoli ena ngandre me ndu chiko na ke ni besu mero ni ke baka na mani singile sumai rongoro na sumu na nona ilabo ko sa sumu chiba na matani tu ena ngona buli chukina kembali ke baka sama ni ngone ngome sa ngole sa singile sumai orona nona garanto ko ro sali lakban agreement na ngona buka kina rongoro na ngai tukuni mero na somo na nona na ilab ko banga tay banangonya balati ni sasenga wala ni dina to sarno ngonya na kondisi ni nona la ko mena listal mai baka ko asen taga to mata na valeu
Pinaka pinawali usar na ibo madal do talamanda na tingul lekale kani beri na gaibo da bari tukuna bital na ngono boru taki na ngono ni paki keli na Radio Fiji wana ndo mai viti ke na FBC TV. Nandang ono tikuni paki keli na Radio Fiji wana ndo mai viti ke na FBC TV. Wombo tinindo tale na wekanda sa wawatiko na moni taleboni sambulu binaka. Iya, ni sambulu binaka. Ko nga may sangkali natode. Doon nga na babi na pinaalim sara. Babi na pinaalim sara. So, na ulang ito ITL na nalibay eli na siya libin ni Uwa. And who is Bibu Elim. And Bibu ito, Bibu and Garaw ni na nodabuli na hindi naman natuga sa kami nakamay na ilabalibol bola na ngaunan dito sa ibang bindi natangilama sa kayo tinggo magbabilibin na ano na Facebook na garaba ti Omay na maleta na lubiiman. Pero sa pabilibin na ilalibin di ubuan na nung tabulang ito sa ilalibin ito kaya muli na sa wali. Pinaka, pinawali usar na binibina ka tome na nandang ni Sambula, nandang ni Paki Keli. Nimbula ka. Iya, Nimbula. Mga kirikir. Yo, lugan baka na nagdiglit ko ya, tarunga chico. Ele escolhe na mesma tecnologia inglês. Era ele não pode. Ele. Naka. Wala bu ritualisi. Begitu sa mata tasartungan ni tundu bibadurumi na bukan di bengara bretels. Aber na fomu bitu, kiko fomu bitu merundul kacikan dua lakomai. O pasinga na runan maka. Sakaran kitur bibadurumi ya. Ena buka ngandrebi. Iyo sana ke na lenggol sungai cuike non rabi badurumi na bi university na bukan ofaleta ritualis. Iyo. Na bukan ofaleta la ko ya kondo balengai. Beten lebo na offer dala ko tu main kento boleh na unclassified baka sa pamatal tako so sermaya. Unclassified ngor keto na sing soma. Asa bakatal tu ngame bridging tu ko ngode boleh. Yo lebo pamingo ko pamibitu nga so na university. Yo ko yo nakata ka mo nila ko ni red na option ko. Kesa ko lang USP la ko FNU. Beto rongo rondo ndu ye. Lebo na eligibility criteria rondo ndu tu kino rongo. Rani siya nga mo USP FNU dingoma. Yun ano mo ko kito na sulia na bibandi taki. Ni kito na somo ndongo ni buli. Eno buko na bibaro ta kana university. Ena lamma kala nga runan raw lokadake. Yun ang dindu na ke na offer letter na sulitu mo na university. Na offer letter talaga kito na talaga kaya mo ni certificate level sa diploma sa mo ni degree sa kito na soma. Kina level ordolis. Binaka amata tambe kana itu ya. Amata. Binaka na wali usar na bata tarmai ni Sambul binaka nandang ni Paki Keli. Isa doon nunggu bata taruh. Ndarani apply nga natil sa chiko. May natar? Dalam na nasirani apply. Na TLC? Na TLC ndol maka usar chume na chulay nang pagsawuchi. May bakas kiro sa pamatalo chikin sa may song na kachin kalim ni Disyamba. Toso tale batini si lebur beker me adab na 14 bulkin Disyamba na pagsawuchi. Toso tale me adab na kachin kalim ni January ngo. Gosa toso tale ngo me adab sarangani matakan uchu chini kena sa may toso tale karsul ka bani January rondolu rosengo bulu. Asa singatalin do na extension ni kenan dola tale na application asa na song saranga warra kita limegin dola tale na karuni temni bulini we university na semester 2 kembali ke baka indu sember ni se kere cumi nongo na pa mamasu nili bangkaran to internet shop nili takabigen nomuni online application tin corona kollo ko na matagal len moniti matagal len singoro sa sana songo kina na portal na ngoni ko na beli register kina patana matay ko muna register iko na lakabanto na site iko na gali register mo roni go apply mo ni ko no ngol na matagal len singoro sa na register am patasa sa di activity na portal baka ni sentolo chingo se pongo bidnawa ni serra chingo ni se apply ibita man ni bole kerker kito nang assess ta kam kito nang do rawatan na bikay ngandrip
meron ngi soli na nomuni bon kena ofa na valiu tualis Naka omote ni ndotala na kanda sa wawati ko ni sambul binaka. Kimani, dong na taro. Me kami lakukan na website na kami klik na pulang na kanitels. Website na www.tslb.com.fj. Tokoro tokdali www.tslb.com.fj ni sana login gina. Loro minute web homepage nangi koni ida kana billing chukina na apply online. Ana bunu ko nangi ngolikina kilikina mo sana nangi o roni kibita mo application Binakar tualis musim matolang ya, endo nakararo ka binakatong bandita ka bikim ni simber sumpa kani apply. Bebera rombe ka kaya ni login mo itu Facebook page na Tertiary Scholarship and Loans Board. Kaya kung login itu Facebook page, baka matatasar tunga kaya na video on how to successfully register and apply online. Nakabina kinaro do video ko nindo baka matalata katungan pamataltasar tunga nakamata ka watana wartasar tunga na punong mo nalako kaya nakinado kung sangere mo na submit ka. Bikim din baka ni lomo taro siya o lomo lang katakatumbe kana bukun ni kinasonga na mataka. Au sa baka mamas sa kira-kira talayo. Nabebera rota kami nila kudurumangan ito Facebook page, lakuduruman na video on how to successfully register and apply online. Roots ko na video. Yung na restyle yung apply online. Kung hindi na po na video ko, nasin rapuan din dala. Mga naroon yung meet, kaniro ko, apply talaga online on the same time. Kinaliw. Nawali usara na ibang madala, nita kinisan na matatigan ni tutukaya, pambote ni sana iwo tuningirin ko. Ni sambulu pinaka, nandang ko na ni Pakikil. Yan yung bulbunar tualis. Yung natataro ko na ako nandokan. Baka baranggo di meso sa pembangunan buli to investi sama sabu kan naman buli lagi tuni ni orang dulu kan dua ngala kaman natang daw ni orang dulu kan dua serat tinggal ni memeran apply kenapa na valeu no nome ni taro kila kenda sa kila rambutunga na tels yun na tels chigo kine vital na tamni bengarevi ko roni kim ni apply mekina na beskim ke baka lore ni kim ni singini ado ba endo na patangan dengan dan ando na scheme chigo na existing scheme tells for existing students kongo na kriteria chuki na sena kai ko torukina mo sarwata rondo no matani bola ngandre mo upgrade dak lebu sarwata rondo matani bola upgrade in total na fill so sarwata rondo no matani bola management na diploma erge beta lo kira-kira begitu kita na singgur ni approve ta kana nona kira-kira belati ni sali upgrade tal no ngono go nan total na fill ke upgrade chunga na management fill bachelor of commerce in management o total na commerce meja roni kitu na bantu ini no kira-kira ngono go sangat cukup tali endua bena rukuni kaibir kuturike endu sangat cukup me bauchi ento na program sa ka makau cukup menimber ni toya buna tel na rondol cin kaba tel sang biro to ya na rondol cin kaba so sarta kabro cuman so na program and be university na rondol ka chini ko teni mure roni apply men scheme go ke baka singar wata na form bitu nambaki rondol cin kan dola kamai roni bitu menam kere ke baka sarta kabro cuman na kos i USPCF ni sa university ta nga nimber na rondol cin kaba gachiku tale so na scheme ko ke tornire da ke baka singar ni durkia kona working scheme na tells for public sector but na tells for private sector batani rondol sini kan to me ado mengo asanto na ngon balab sana so sana taka chigu me wasba madalu chigine kembali sarono durme na scheme yo na scheme asa songo sami so na kachin kelim nisinga o kasaba madal kino manwa ko ngarto na tul sandolo chigu na tells new tells existing but na tells for technical college na value Naka, okay lang ni sa itong bukikin ko sa nanguna na itutungan ni Bibukan Ditaki, may dapat ito kinanabital na nangono borote kong. Double bortualis. Kaya kaya so incomplete so application era sa sangan den desar sa ngamer upload tan documents kira-kira nga scan ta kanam ni documents bitan don USB mayroon kito kan don bola kami ko ito kaya kaya juga na sa subongo suba sa usuri kaya sa incomplete so application kira nga no scan ta kanam documents mayroon kito megagarod rani kito no bebuk adu sa tunga team ito sa tunga pa nakapake mo rani buki ko sar nga no bukan mo upload ta ka may process no application bikin ni may nasa sabara ni tu office ko rongo-rongo bunda house level 1 watalaki na may lambasa rongo mate house level 2 naka kala ni dona nito policy kito sa mi bitana baking course ko na zoning policy
Elibu ko sarmi sulon ro ofa patanon ra bonitels rede ni segini sulini bir na be kare keremai. Blatongon sami apply ta kento na zoning policy ngo na zoning policy ngo ko pamibitenga mobuli ena bunu ofa ta na programe ke ngoni ke chikmena sbarra na kuruni bulong beta kabe ofa ta kemendo university sbarra yoli ta kabe gina. Iko ngandre mo ngol misuba be baka nyo be meta kabe suba na program ni bula singento na kandende roni tosomai. Yo keba kona kerja mo ketu na sumo na suni kemu pata na suni no merende ketu na singoro ni ketu na sumai pata sa me virgo tur bala kona zoning policy ngo al libuna kundu ya tuni boy bola batini libu sa suli on ofa ngere rede ni singini chuko bana kondisi ni on ofa na be ka ngo kere bikum ni talanga na no ditum ber no ngoni buli nindo wuli kan no muni ofa ye pata me rede na tapo na kondisi chuko kina keba ka sa accepta ka so ngio senta keba ka okla ni betala china ka chukina chikin tona option bana no mo application mo reject kan offer ya go kereta limi total na kabu ya ser ni ta kachunga ike baka sa sulum confirmation letter go ngandre mo apply ta tal sonaka chutal na bole kere na bi ka mo no bitamai kona wili ni dono dolu runon dolu tolon raw dono dolu on raw desul ko ronang wani ko se pending chun application ay matangal ya sa wili kere ke bi gimni no ngoni bi ir na baro ngchimeng isa nga mo ni toso no ni application me processing batin matak sana songo kina na valibu naka inda bo vinvina ti walibu be sermaya tu kampa ke manoa masauru aroi polisilesi main tertiary scholarship and loans board na tambanin scholarship ni matin itu romenan da boling itu kan ngono boro tigongo sana da bakina na iwasini ngono boro tigongo na valibu sar na boro ngati main ni kalunga trati